Mina ngiyabazi abantu. Khona omunye kwabo osevusa omunye wanazo. Sokushaya isikhathi bese sikhamba. Ngiyakutshela uyazi kuyakhalwa manje. Haye ngibi. Hosana. Ukhono seleyo bakithi siyadlula. Umsebenzi usasemnengi manje. Anti kusasele ndaba yokugezwa kwezinyawo manje. Ikhona thethi. So umsebenzi wanamhlanje asikaka uqedi. Haleluya. Bakhona abantu echechi. Umsebenzi wanamhlanje asikaka kanjani? Siya masinyane endabeni yokugezwa kwezinyawo. Kodwa ke khona phana u13 ngicela ke ibuze lokho ujabela awusathisi kakhulu. Haleluya. Athi sekupholile. Haleluya. Abantu akade besithisa sebehambile. Haleluya. Ukuthula konke. Akethi amen bathandeka. Now siyendabeni enkulu kakhulu. Kodwa ke zwani ngithi bemfisile ukuthi ngemva kwakho konke abantu sibanika amanzi njengokuthembisa kwethu. But angikwazi isikhathi sizabonisa nabazalwane nomvangeli ukuthi kungaba ngemva kokugezwa kwamanzi kwezinyawo ukuze sikubambe la. Ngiyananzelela lapha. Haleluya. Haleluya. Wayiphelisa.
sithi manje cela sithi ngokumsebenzi wanamhlanje bekumneki kwawona nje uma abantu besidla ngithe balenhlanhla uma abantu bephuza ngithe balani nxa abantu besidla balenhlanhla abantu abaphuzileyo balani khumbulani bengile awa ebengicelile enkosini kunabantu abalenhlanhla too much la hlanhla enyemangalisayo ngezwakala bantu okumele ukuthi abantu bakhona bonke bananzelele ukuthi abayidlalisi inhlanhla abalayo yezwa bathandekayo ikhona sethi naw kusalungiswa uJohane lapha mama onatha amanzi ngomunye wabantu abalenhlanhla enkulu kakhulu haleluya awalami saphuza senza litransformele kusasa wenze ama-miscarriage alandelana mboni yaqala mboni yesibili mboni yesithathu uzwile mama kwezuthi nje manje uwenza ama-miscarriage hayi ukuthi usenza ama-miscarriage nxa sikhuluma ngenhlanhla bantu umama ulani uyezwilisi mama ngoba ungomunye wabantu abanenhlanhla emangalisayo bembona phathi efika 4 kunomuzi owazama ukuwakha waphela uzwile mama kulo olawo manje wona lo uzamayo manje unzima kakhulu bekuthi nje mama uyangizwa ngitsho ngoba bengikhangela ngomoya bathi ngizama ukubheka ngibona bathi ngicela ukungafiki ezintweni zabantu ngoba akukakabi lilanga akukakabi isikhathi uzwile mama bekuthi nje umama sesithi singafika uzakwenza njani ma haleluya bakithi besithe thina sizathatha i-hour eligcweleyo sisenza bhathi lo msebenzi ngoba abantu abaningi babotshiwe abantu abaningi bebebotshiwe kodwa-ke nxa sihayilayitha lento sihayilayitha ukukhululwa nje bengibamba bhathi omunye umuntu kudala le kwakuthiwa umele uzwile mama yes but umuntu lo manje wayakha wasesenza into okuthiwa yigibisi wenza into engumuthi umuthi wakhona umile kuze kube lanamhlanje into yakhona esebenzayo isebenza izisebenze nakini angikwazi mina ukuthi ngubani kodwa ngibona umuntu but okuthiwa ugift okuzama ukwakha naye uzwile ntombedala ngabona kungasebenzi ngabona bathi thola abantwana bathi thola abantwana uyazuthi nje uyazuthi nje mgogo namhlanje sikhuluma ngenhlanhla ungomunye wabantu abanjani kulo muntu osebenza lo mntana akho kuthiwa uThabi zwana mama nxa sisithi thina abantu balenhlanhla aku-identify akukhulekeni singakaphumi abantwana bakhona abantu ekhulekele but kulo mntana akho but osebenza lo muntu okuthiwa uThabi wezwa kuyalikwa kuyafungelwana kuxotshiswana lasemsebenzini haleluya ikuthi sesiyageza inyawo izinto yakhona masi siyageza inyawo umsebenzi umkhulu siyaphambili nginanzelela ukuthi ziningi izinto okumele uzilungisise maqondana labantwana ngoba uThabi ube kumele ayiwine lempi besithi thina umntana akho bekumele axotshwe emsebenzini angikwazi ukuthi ungizwa kahle mama kodwa ngithini namhlanje kule mhlanhla ngokuba la i-hour lama likholise ngoba siqale lethi yezikuthi nthini mama
uzolahle intombi endala manga ama-miscarriage maningi mama kawala namba bekuyekhoza yawo wonke M6 yekuthi nje bathi namhlanje ngokuba lapha kulani kule nhlanhla enye esimangaliso kule nhlanhla engamanga kahle abantu bakhona echurchini angazi lithi sishiyele ndaba segesi izinyawo sicalela mbijana ayindawo ngoba lapho kulomsebenzi omkhulu khona ngezwakala bantu kulapho kulomsebenzi onjani omkhulu inkalakatha nosimangaliso haleluya amen so usasekhona mntana usasethengi alright say ukhona manje abadala bathi kancane mama kusukela manje ngakusitophe lokho yezuthi nti kakukhathe ukuthi kuphele ukuthi amen andi inhlanhla yakho kayiqale manguphuma ilanga lakusasa phila utepu gogo haleluya ilanga lakusasa kaliphumele wena yilokusilisa impilo yakho manje ngamaphiko ala nje kodwa-ke bengingathanda umfundisi wakithi akubeka isandla abantu bathi singadluli laphana uma ngikhangela kulo antibody engibona but engekhona kokuthiwa ufithi bezontombelana uma sibamba ngomoya yikuthi bathe singadluli abantu la haleluya amen kodwa-ke badala phela akukuhle ukuhara ungahlangeli anti uyangizwa ukuthi nje masikhuluma ngabantu abalenhlanhla uyasibona ungomunye wabantu angaziwa kwangena ku-accident ungomunye wabantu makade sikhuluma sithi indaba ngiyakucela nje kancane ngiyakucela ngoba kumele okunye vele sikulungisise khathesi manje sikhuluma ngabantu ukuthi balenhlanhla ngoba badlule ezimeni ungomunye wabantu okwakumele ufele engozini angazi waphunyuka kanjani kodwa ngumuntu owangenayo ngubona uthutha ngale kulesi zathu umdala lwana bakithi lokho abanye bengakathola amanzi limnika amanzi ubaba lo give that man water hallelujah by the power of prayer kadlula ngengozini kuphela njengoba ubaba unquba ekunika amanzi anje uzadlula inyanga ezifo lezo zakuzidonsa nzima mpela baba imbuya iyadliwa imenu evele ezulwini ikhabithi iyadliwa imenu evele ngaphi kodwa kuyakuba ngokwenyanga ezingu-4 kuphela lefuthi nsimbana ubaba lwana mangikhangela engene engozini esiyathusakala ukuthi ubemiselweni he is the one of abantu abangamamiliyonera yena lona baba lo umdala oba lisibongo bakudube uyayizwa into enjalo amanzi zona lawa it's not just waters haleluya masikhuluma ngabantu abalenhlanhla bantu sikhuluma ngabodube omthembo ozithembayo haleluya ubaba lowu makudlula inyanga lezi simkhangele kahle
that man. Sondela hapa mdada, sondela hapa la manza. Babudaba ngingabisele umthembu bakithi ye ngicela limaluse kakhulu ande umthembu kaze umthandazo isobho lakhe libe ngumthandazo etheba bandla anathe umthandazo ageze ngomthandazo haleluya angabi lendaba lokuthi kusasa angafani labanye kunabantu embazondayo la zonke abantu bakhona siyathi siphuma khona lapho siyafika endlini sesikakhangela ebona i-TV yakho usibhoni haleluya athi ndiyefasile lokho ekufanana kakwenzakali bandla silithembiso kunjalo kodwa kunabantu abanjalo but we bless this man ngoba umoya esiwamukeleyo uthetha ngalolo hlobo ungusisele lamanzi kamama laphana muvale lokho kukhona haleluya ngabe bekuphuma vele bengifuthathi awa lonke ngene silungisise singadluli kuphela nje wayikwenza kube nje bandlanje ngile experience yokuhamba labantu umuntu ngakhuluma uyalinda omunye ulinda esendlini yakho omunye ulinda engathandazi engathi uqophile wena mprofeti ngalo lapha kufanele sasiyitrina Anti yapana lati po. Lokhu sathandaza yini? Hayi, njengamathandaza kahle, bathina ngasezingayo. Siyabe sifuna ukuthi into yakhona sihle siyikhulekele. Ngoba asiyangisi lo esihamba nayo. Abayikwesaba abamethembayo uJesu. Abamethembayo bani? Abayikuba namanhloni. Abantu bakhona echechi vele ngeke saba namanhloni ngoba mayechilo uchilo anti mayechilo unjani kanane nje sasilanga ndiyaphuma Mafuta
Ngabe impumelelo lokusuka kube yinqoba kwabo. Lokusuka kube ukuqondiswa kwezindlela zabanesi. Abakholwa nguwe Nkosi yami abayikuyangeka. Abathemba kuwe Nkosi yami abayikuba namanhloni uthethe ukuba khona indlela eqondileyo. Abayakuhamba ngayo Nkosi yami kungekho silwane nabhubesi. Kungekho Nkosi yami imiphilo yababi, kungekho silaka. Ngenxa yokuthi wena unguJehova. Nkosi yami la namhlanje egameni likaJesu sibeka impilo zakho. Ngiyabonga bathandekazi. Ngizayenza kanje nje. Kunabantu abafana labo mama lapha. Yes. Mana lami ngezinyawo. Kunengi okukhona. Kunengi okumele sikulungisisane. Kunengi okumele kukhanye. Kunengi futhi okumele kuqonde. Kunengi okumele kulungiseke. Ngezwakala bani? Amen. Kodwa ke siyafunda ayogeza kwezinyawo. Haleluya. Lapha sisephasikeni la. Sizele wona lo msebenzi. Kunabantu abafana nabo mama. Manje impilo zabo kazihambi. Ngezwakala bani? Umama uma sizama sinazele ukhona mdala wami. Umama kunabantu ababopha impilo yabo but base Eastern Cape. Kumele ngiyawo gogo. Anti, futhi ngithi mama. Kunobaba othandana layo ngale ngikhaya. Unga. Ngikhaya manje. Oza ngapho. Haleluya. Amen. Mama awukwazi ngikhaya. Lalela thina singabaka lo bhemu. Haleluya. Ngiyananzelela ukuthi kunabangenayo bandlana. Umdala wami uyangenyezela ukuthi kunabantu abangenayo manje. Manje nje makuthawuko umdala wami uyangenyezela lapho kumele labo bebesukeze. Yikho bekhona abadala laba bakho khona ngesikhathi. So mama ke okuhlezi phansi sokuthathisa. Kodwa abantu abafana nani anti abantu abafana nani lapha mama abantu abafana nani lapha umama wami lapha okuye labadala lapha nandi uyabona ngabe awalami liyavuma nje kahle uyazi bemfuna ukuthi lihambe right hayi okakade siyekela sikhokheli yangayayitha nje kuphela ngoba nanku kumele siyegezana bani izinyawo ngenxa yabangenayo nyabala nje kuphela ngabantu laba kuvuma singalalala anti vele sizadlala anti sathenga ukudla abantu anti silokudla amen bathathelana so abantu laba abanye kabula sidingo sokuthi bakhathazeka nje singalalala then singakangeni inkonzo yantambama baba mloyi from khona phana abo 5-6 singakangeni inkonzo yantambama abantu bona laba ngoba singeke konke sikwenzele lapha siqedane bona labana abadala mama lapha mama lapha ntibani mzalwane wami omdala nyananzelela ubanjwa ngumsebenzi kanti nxa ukuvumela ngabantu bekumele sifike bona laba bakithi laphana wena njengoba uhleli khona lapha uba ubhale picture uba ubhale picture ungathi impela uphando ungathi uhamba sisampela phela kancane yokuthi izinto lungathi lufuna ukuphela uthando lokho ungathi lubambe kangaka so uthando lokho ngathi so lalela mama usiyafika isandle kumele uthando lube luqwele kumele kube kunjalo ngoba sinomlilo esikwamukele enkosini andi
abantu abafana nawe kuyala nje ukuthi ngoba nanti awa abantu abafana nawe mama kanti abantu abafana nawe mama kwebona izinyawo zina lezi ezikuhluphayo futhi nti mama zena lezi zinyawo ezikuhluphayo khathesi zena lezi zinyawo ezikuhluphayo kumele zithula zithi ngoba wena waqutshwa but sisazokulungisa awanamliyeza awanamliyeza abadala banyenyezela kuphela mloyo ukuthi kule ndaba yokugezwa kwani kwezinyawo okumele siyenze kungakachayi thathe sitandi haleluya ikhona thethi ukuthula makubekile omama badala ngale umama ongela kamisilaphana umama lathalo iphela imhlophe kulo mama lapha mama kulokukhangelele abantu abafana nani siyabadinga ngoba kulonena leli abantu kumele sifike kumele sifike lakini khona lapho ungekho osasaza haleluya athi bani kodwa-ke khangelani ukuthi kule ndaba yami umsebenzi wephathi kamnengi kakhulu naw ngicela-ke sikhuluma indaba yokugezwa kwezinyawo hlalani phasi lithule lithi du anti bani inkinga yabantu lihlala lijakile lokuthi lijake nangikwazi ubona omnye babo ngabe sekuhamba haleluya umuntu wakho lihlala ehamba kuphela kakwazi ukuyanga ehamba kuphela haleluya right ngizafuna sidlule lapha ngoba kufanele bandlanje yangizwa thethe kodwa-ke ngokuya ngami vele wami umsebenzi wona loyo bese ngena kuwo yiwe ngabizela kuwo mloyo but umdala uyanyenyezela 13 ukhona oyiphetheyo ngiyananzelela isikhathi sedanti ngicela ufunde moyo kakuthethini sigezi izinyawo sihamba amanzi sekuningeni njalo yes ngicela ufunde Soqala ku-verse 13 isihloko sendaba Yesu ugezisa izinyawo zabafundi bakhe 18 nginibiza lithi mfundisi ukuthi Nkosi isitsho liqondile ngoba yikho lokho manje lirayithi haleluya yezwi verse 31 ithi labo bathi mfundisi banjani haleluya cha moyo manje-ke njengoba mina Nkosi yenu nomfundisi sengigezise izinyawo zenu nami limele igezisa lezinyawo sengilenzele isibonelo ukuthi lenze njengoba ngilenzele mina ngiqinisile ukuthi kakulanyewe enkulu kuyenkosi yabo nalo isithunywa kasisithulu kulalo sithumileyo lingaze lizazi lezi zinto ngizabusiswa nxa lizenza haleluya uverse 7 wakhona lapho uthini moyo verse 7 uJesu waphendula wathi awukuzwisisi lokhu engikwenzayo kodwa uzakuzwisisa ngesikhathi esizayo
Yeah, uyabona into esizayenza khathesi nje. You will never understand. Ngoba vele abantu abaningi aba-understand. Lezo bantu. Lingathi ngikhulume ngokunanzelela ukuthi abantu abaningi aba-understand. Ungafika emuntwini uthi I love you. Kusasa uyakuthumela ilist yokuthi usefuna i-BMW. Awujafuthi ukuthi nje I love you. Anjong ukuthi nginemali. Yeah. Ujafu uyayikhuluma yena le kunabobaba bandla. Khona lapho singavele nje uvume ukuthi I love you lawan. Ya. Sahambe kulandela ngoba noma ukhuluma naye eShoprite. Haleluya. Ngicela uqale naye ku-3 siyofika ku-7. Bese sivala sesiyageza abantu izinyawo. Abantu aba-understand. Abantu abaqonda esikwenza khathesi bazaqonda ngemva kwalokho. Lesibili, uJesu wayekwazi ukuthi uyise wayenikele zonke izinto Kunjalo. emandleni akhe. Nokuthi yena wayevela kuNkulunkulu. Njalo wayebuyela kuNkulunkulu. Ngakho wasukuma ekudeni, wakhulula izigqoko zakhe zaphezulu. Wabophela ithawulo okhwaleni. Emuva kwalokho wasethela amanzi enditshini. Waseqalisa ukugezisa izinyawo zabafundi bakhe. Wazesula ngethawulo leyo ayebophe ngayo. Bayibhili abomoyo bandla. Wafika kuSimon Petro. Owathi kuye, Nkosi kambe wena nguwe owagezisa izinyawo zami na? uJesu waphendula wathi, awukuzwisisi lokhu engikwenzayo manje. Kodwa uzakuzwisisa ngesikhathi esizayo. Haleluya. Bathandekayo baningi abantu abangazwisisiyo njengoPetro. Baningi abantu abathi wayisikhonza uJesu kodwa sijeba ngekhabishi. Baningi abantu abasihluphayo bathi bafundisi kudala sabhabhathizwa. Bathi izikhathi zonke ngilesihlabo esimhlabayo. Ani-understand. Inkinga yenu kulezi zinto eningakazi-understand. Manje ngayo uJesu bani uthi engikwenzayo kanikaqondi. Haleluya. Ukuhamba koJesu kusidlulisa lapho singaqondi khona ngoba masisodwa kasiqondi. Lo Petro wayengaqondi uthi inkosi ungagezisa mina inyawo shuwa wena uyinkosi. Haleluya. Abakade bekhona ngoLwesibili emthandazweni sike sathinta indawo yenyawo nje. Sithinta from umama Lwana owalala enyaweni zikaBowazi. Sathinta from umama Lwana owahlala enyaweni zikaJesu. Ubaba uDawo efundisa nje. Namhlanje sikhuluma futhi ngazo izinyawo abantu badala. Kule mfihlo enyaweni. Haleluya. Yezwa abathandekayo. Kodwa ke amazwi esinawo kukhona abantu abanga-understandi ukuthi why namhlanje bephelelwa ngumsebenzi. Haleluya. Kulezi zinto elingeke lizi-understande kodwa elizaziqonda ngemva kwamasinyane bani. Haleluya. Ngoba indlela yokuhamba kwaJesu lingizwe kahle. KwaJesu balutshwana aba-understandayo. Yezwa bandla. Abantu abaningi ukuhamba kwaJesu vele abaku-understand. Bengamzonda abantu. Wayengizondwa because uJesu. Abantu abantu kumele bakuthande ngokukhonza uJesu. Ukukhonza uJesu akusotikiki lothando. Kumele u-understand ukuthi naye awumthandanga. Understand yena kuqala. So amazwi ethu bandla nje kuthiwa sekudliwe wakhumula ingubo ayezigqokile. Ekamoyo ithi wasefaka ithawula. iBhayibheli leli andithandi. Yezwa bani. Moyo iBhayibheli lakho mfowethu ngitshela ukuthi ngiyathanda mbijana. Haleluya. Elami engilifundayo bani lithi wathathwa indwangu. Haleluya. Wasezikhwinqa ngayo. Ngabe isikhathi siyavuma benizakhuluma ngayo indwangu nje.
ngoba lizakhumbula ukuthi esebethelwe indwangu lana yaqhekeka yahlukana kabili okwakulisitsho something but isikhathi asivuma nje likhona church but then kuthiwa wathatha leyo ndwangu wazibopha ngayo waseqala ukugeza izinyawo zabafundi lathi namhlanje uma ifika ku-13 uthi mina Nkosi ngangigezezela inyawo lani mase ngingasekho alogezana it's a duty bandla yayizwe iduty esiphiwayo haleluya ukuchasisa ngendlela elizayizwa nje phela abaningi benu la njengoba lithanda ukuhamba so alizibhaleli abaningi benu balifuni kusahla kungaba nomuntu othi sensiye town lami haleluya hayi ukuthi liyazenzisa inyawo zenu kuneproblem enyaweni iyayizwa bathandekayo kunabantu abaneproblem nga angisoze ngifakaze ngoba isikhathi asosimvuke kodwa sebephiwa amanzi abantu andi bakhona abantu sizakhuluma lezi zinto nabasindisani ngicela nje uweve nxa usaphila usakhanya enyaweni zakho lapha kule problem la indlela ohamba ngayo iyazisolisa yesimine Getsemane wajula ngokubekezela yethi baba makufuna ayivulekile lenkezo ana wewe ndodana yafita right senza accordingly ngezwakala manje ukuze abaningi bafunde bathi ngingakabusisa amanzi isicelo sami nansi anti sithe kulamanzi okumele liwazuze lini anti liyakhumbula akungathi mase sigeza inyawo ngoba sizabe siphumela phandle singena according to izwi likamvangeli ukuthi uzabe kupha isilinganiso sabantu abanganani ngiyacela simlalele amen uyazi imfihlakalo koJesu wanti isekulaleleni yeso bantu amen ungananzelelekana laphana mayethi thelana amanzi ebhodweni kwakungamake sense ukuthi amanzi angaba butshwala but amadoda athala amanzi enga-understand kodwa ethemba lo thethelana amanzi ngoba uMariya ethile ukuthi lalelani lo muntu kule mfihlo enkulu ekulaleleni yeso abantu abanengi kabalaleli inkosi noma ingazidla ayihlala haya hlala kwamanje kakhona ukuhlala njalo kunabantu mloyi khona la aphuphe enikela ngikhulume nje ngento elula igino umuntu esidala abana akusimala lalela kuhle inkosi mayithe yenza ulutho lalela ungabuzi ukuthi why yeso bani kulomuntu ongathi wakhupha ijesi leyo kwabo kuthiwa ijesi yephepha
Ngizwe kahle manje. Thatha ijesi yephephu uyinikeze umoyo. Anti bandla. uJehova efuna ukukunika ibhathi legushi. Kodwa wena womele lejesi yephephu. Why kumele ngikhuphe ijesi yami? Kungakhulunywanga ngabaprofeti kukhulunywa kuye. Ngezwakala bantu. Sinohlupho labantu abangazwisisiyo, abangapheyi attention yokulalela. Namhlanje ngicela like lilalela umvangeli wethu. Ngezwa bantu. Bakhona abantu. Kukhona abantu la. Echethi khona la. Abalethelwe kuthiwa wena ofa. Ngezwa mzalwane. Kuthiwa umuntu wakhona nesizamathonda ayizozamazulu. Azulu impela. Kanti kuthweni kuwe? Awukwazini ukuthi mawukhupha uyangenisa. Into ekuchayayo yikulalela nje kuphela. Ngezwakala abantu. Nyabazonda abantu ukuthi nxa inkosi ithe bhadalela umzalwane iteksi avuke siyakhuluma siyakhuleka enhlamba. Awubone yubone uzini. Asentabeni yena. Kuthiwa bhadalela. Umakhelwane wakhe iteksi wena ukhuphuka intaba. How are you? Ngezwakala bandla. Silohlupho lwabantu abangalaleliyo. Kodwa befuna insindiswa nje. Yeyizwe into eyithoyo. Imfihlakalo kaJesu ingaphi? Isekulaleleni. Banengi abantu esekukhuluma izinto la zithaye azizwe. Intani. Haleluya. Baba uMloyi. Masiza balalele mna. Haleluya. Njalo masiza linika amanzi athi bakhona abafuna amanzi okwenza njalo. Ukukhuleka. Ilaleli instruction. Kukhuleka kuwe baba. Izindonga zaseJerikho ngeke sijeze inyawo lokho lithi sawelane. Haleluya. Cela uweve nasi izindonga zaseJerikho lilalele instruction. Ngezwakala bani? Kuthiwa kungathiwa gezani ngo6. Ungathi hayi mina impostoli ngijwayele. Mina dala mina impostoli. Uyabona mina? Mina. Haleluya. Ngicela ke iqala ukulalela khathesi. Amen. Haleluya. So sizabusisa lamanzi. Ukuthi nje mase sithi zawela le kuba khona okunengi anti. Kuba khona okunengi. Nxa sibusisa amanzi, umvangeli uzasukuma aqala ukustrategize ukuthi uma njani. Kodwa ke ngicela lichaye kakhulu umvangeli ungakami usima la izindonga zaseJerikho.